tātou lalo mai lalo, you may take your seat. Nei folfolanga mo le tātou maftanga, me se tātou kalesia mo le ni vaiaso. Amene. O le tātou asafarile, o le tātou fontatalo le afole lima. O le afiafi taiao I le ono, o I le lima e whapena ona whamau popo I nei le au whaipese ale tu whaatasi al matanga aluenga po le pulenga whaife au e kalesia tutonu le afioanga I leone. E ta pena atu mo le tātou sauninga tu whaatasi e kalesia umai tutonu le afioanga I leone. E whai maila li pōtai au I nei. I le lima I le afiafi ia e o mai ei whaife au masuli o lātu e kalesia ono leo wa iaise manatu fo I a mātou whaife au e ta pena se lotu mo le tupulanga ai le o le taime to ea e ia onga mo le tausanga le nei. So o le whamoe moe la o le a whai mai tai au e o mai uma foi whaife au ma a mai a lātou sui ta isa fulu mai e kalesia le afioanga I leone to valu e kalesia o tonu le tātou afioanga ia e whapenala ona whaila mātou maftanga ne I tai au. Te leilo le sunga Elijah po ua piki nisi o lau telavou wa to se fulu ia ai whapenala mafuta tai au le fiafi. Le asfarile le tātou maftanga talo ne te ua to ngalo ia tau ia ai o loo fesilingia po le mea whai tātou lotu asolulu o whai atu se ia o foi mai. Wa ato toa ona matala umo me uma ia ona ta pena leo tātou sauninga mo le asolulu a mo le taimil nei tātou te talo pe I le li. Amene. Taimil nei o le taimi te talo sa ili atu I le atua. Ia a whai ate le I awanoa mai a se maftanga te talo. Ia lo o iai ale mea te leo lo e misi. E leanga o tangata mātutua e involve umai a o tau whanau. E o mai tātou te talo whātasi ma tātou sa ili le li. O le tāua lea. Praise the Lord. Ai le I tātou o le upo le atua before we open the word this morning. Ai ai tangata e ilana pepe le I whapaia. Ta mai tira tātou au lotu o mātutua e le I whapaia. Ia wo o le taime a mai elo walo nei tai au. Pe lua tausanga, pe tasil tausanga, po leal tausanga. Ai te loa e le I whapaia inga. Ia e ese al baptisonga. Mo le whapaia inga o whanau ave I le li. Ia ona e su mai lo lea. Ia la whapena no mai whaife au, whae o la tau lima. Ia matalo whamanianga mo o tau. E alistanga tau matua e li whapaia. Ai la nonga wai matua te li whapaia, ia saunia fiafi whapaia oi. Nei tai au. O le tala le tuspaia o whanau o le tofi lea mai a Iova. O e o whanau mai a taia o mea lofa ia le atua I o tātou soifuanga mo tātou wolanga. O leo sau whanau o le whanau o le atua, tuina mai a oi te tango tausi. Ma e wa aia mai puipuia, ma e a o iala ina I whainsa wa vali iala o le li. O le upo Iesu tu mai tau mai te o mai a tau. A wai whapeo I lantou nei e oi le malo o le atua. Ona ia whapa ia le ia I lantou, ma whamanuia I ai. O le sile mea lenga ula wavale tau mai te o le I whapa ia. Ai loe ura vale lau tamai tonu al farsa, no winga le lenga pa ia.
le lei to mai to fa pa ia la ngai a mio pa a lo no winga tau na talo ai fai fe au na ia pa ia le olanga le tamai titi fa e fo to lima to sunga ai fai fe au I lungo fa na nei tai au hallelujah o lo fina ngalo le li la e fa sinoina le awala a fa pena ona tuptupua e fa nau ile nei soifuanga ma le nei olanga e ai fa inga ta e foi fa fi tau li le afenga ai mai lanchau le ala ele fa ingo fie le savalinga a oia le li ina e fe talai e tu ina tu fa nau ia te oi o le tofi lea po au me alofa ia na e foai mo I mātou e whaamanui ai o langa o mātua o whanau lea mai a te oi. O le te talo nei tai ao au whae e limo au o auna ia whaamanuia ma e whaapaia nei whanau. Ia lātou tupu I le ami o tonu ma sāwa wali le malamalama o whonga lofa o lau fio. Mātou te wala au nganga pa ia lima taitaina I lātou I me uma. Lo rātou tuputua e mal soifua I lo langa nei ia whapenana malutio o rātou wola I awa lofa oe lo mātou atua. Ia e whaamanuia ia I rātou. Whaamanuia le atua I mātua o e na whanawina nei whanau. Mātou te whapaiaina I rātou le suafa oe le atua le tamā. Le atua le alo ma le atua le nganga pa ia. Wa mātou wala awe nei me uma ono Iesu le li mo mātou faola. Amene. Ma amene. Ia, whamanuia la ia I whanau. Luka evangelion me tau poe fitu. If you have your Bible with you this morning, just turn to the book of Luke, chapter 7. Sa ta ua nei el whaia aunga le tai ao o le aso sa Pentecosto le nei. Amene. Amene. Lono wingo le asa e whaamanatu ai le nganga pa ia. Tau kuku mailunga sika kuku mailunga ri kia li pika ua whaamauloloa. Kuku mailunga si. Yeah. Hallelujah. Te loa le pese a lela o pese atuai ia a whai te loa pese mai ai. Le nganga pa ia ua lilingi mai I le la lo langi uma o e mamai ua la tau maua ina o nana whaama lolonga alanga ina le manu malo I le la ia nganga pa ia ua lilingi mai I le lalo langi uma o e mapai ua lato maua ina ona whaama lolonga alanga ina le manu malo
pena ia lo loto mo le upa le atua le nei tai au. Mai maua pe ana fai ma fai ona tutusa uma loto. Al fala velave e ese a me ale vaenga fai ese me ale vaenga fai ese ele o tasi o tatou loto tatou te avatu le taulanga vi inga ya tama. Five title worship team. Evangelia Luca lon tabu fit to the book of from Luke chapter 7, looking at verse 36 all the way down to verse 49. Mai faiu po tol sumaleono se fangata lava le faiu po fa sumaleiva o ina le ala afa pena ona o mai se fe au mo o ma nei tai au. This is what's been missing, and people are neglecting this a lot of time. Taimi uma. E ngalo le tangata. Ele sapeo se ngalo fa pena ona ole ngalo le tangata ona ole o yai ele o manatu mamafa i ele tangata ile ona soifua au na mole tua. I want you to turn your Bible to chapter 1 of the book of Luke, chapter 1. Tatu toyo nga tu se Luka lon tapu momua se fa malamai on tatu maile Luka lon tapu fitu. I want to draw a pattern here this morning so you will understand. Timna ana ya tosi se ata le taiao nei ma vase se ata ina imfena e malamalama le wingo la fa mtalanga pe ona batu mai maue pe ana mafai le tangata ona malamalama. Na ile faiupo lona faiupo tolus fulu male tolus fulu. I want you to look at verse 30, chapter 1. Ile upo le fale fai when we talk about the word tabernacle. Falif Olo tala noa ile me ta'u ole dwelling place ole atua.
a place where God resides, or a place where God lives. O le no fuanga ya fio ai le atua. O le no fuanga e whapena ona iai le pa ia ma le mamalu o le atua. That's what you call tabernacle. Amen. Ai ao ona e va ai le tai ao le mele fea te va ai le fai potol sa fulu. O le mea na tulai le mawhauwhau o le whawhine o Maria ona o le tala a le angelu. E malama Maria ona o le tangata e ola mai tonu o le ainga Utaia. She understands. Because she is a Jewess. O le tangata Utaia. She knew exactly when the angel approached her. Na iei loa. O lea tala noa le angelu ia Maria, o lea la a tabernacle, lea la a fio le atua e to tonu ia taia. O lea tala noa le angelu. O le mea matautia pe ai nofo le tai au nei ma e va aia nga iai. O le atua e le ofi le langi. O le atua e sili ese lona matautia e whapele upu masana tala noa ina mātou ainga ia tau mai Elia, never question the sovereignty of God. Awa lava ne e whasilingia le sili ese o le atua malona pa ia. E maawha lau loto pe a ona e ai i le tala le angelu na whaia Maria. E maawha. I mean, you will be amazed when you heard this word that was spoken by the angel to Mary. You are highly favored. Walo whainga oe le atua. Whai mailo le tala al tuspa ia. Whaauta foi, whaalongo le tala lea la whaia al angelu ia Maria, whaauta foi, ona o oe walo whangia oe le atua. Whaauta foi, o le atoa oe. Ina o release le angelu le upu le talingo Maria. O nofo Maria whapeane oai le tangata o le a fio mai ai le sili ese. Leo tala noa le whale whawha. O ai le tangata o le a fio mai ai le atua lea. Who am I? Who am I? Amen. Le mea tonu ale le tau talai Paulo le mua ka nita o lon mata au po e ono, le ana whaitau le tai au po le tolu foi whai po suma le ono, mea tonu ale le tau talai Paulo. E whatatau i le tangata o le nganga po ia. When the Apostle Paul said these words, that we are the temple, we are the dwelling place, we are the tabernacle, o tātou o le tino lea e a fio ai le pa ia lea o le mamalu lea o le silisili ese lea o le atua e lewa aia. Can you imagine? Can you imagine le tai au le nei a nofo e tono le whale le tai au nei? Can you imagine for a moment that this is God? O le atua le tala no ai tātou. Mele na maofa le mafau o Maria. Ma ia whapeane o woi whawhewhea le mene. O le mele na ofo i Maria. O le atua e le ofi se mea. A le la saui. Me voi le na tautala i Paulo. Ele tautala i lona poto. Paul did not describe this as his knowledge or his logic. Ne ai ele tautala Paulo whape i lona mafau. Ana tautala Paulo ina ua iale impartation ale anganga pa ia lona loto. Whai mailo Paulo so le o le mea matautia le ua whaia e le atua.
O le mema tau te o whaia ele atua, ele ngata na siasi mai le atua, ele awala mai le whawhine, a lea o le atua, sau le atua, I lona nganga pa ia e nofo ia te oe. E savali fatasi ma oe. E tau talatala ma oe. He will walk with you, he will talk with you, he will remind you, not to whamanatu, he is your teacher. O iolo whaiaonga. He is the glory of the Godhead. O iolo mamalu ai ngā tua oilea, le nganga paia, le nofo I. Me le whetwela utala mai maue, pe ana e loa. Mai maue. Se ana e loa, o loa fio pa ia, to tonu ia te oe. E te le tapua I whapena. E te le tapua I whapena. I te tonu o le whale o le atua. E te loa matau, e te loa hava. You know how to respect, you know how to honor God. Nanga o o le atua. There will be a day that every single one of us will stand before Him and hold accountable to everything that we do. Ia le aso tu ai tātou taito tasi, I luma o le atua lea, lo nofo I tolu ia te oe, ma e tali, ma o tali, I mena tātou whaia. O whea lai lafi ai. O whea te lafi ai. O whea te lilo ai. I luma o le atua pa ia lea. Le mawhai. Pe te a mio pa a, po le alo wo langa e whai, pe te muli lua ma leisi mawhine, pe te whaitaanga mai, e loa oe le atua. Ai le whama walalo, mai whato ese, le awhina le whatali mai moe. E le taalo seisi le atua lea. Se oli o le mea moni, o le langi o le mea moni, aua tātou tā alo I le atua. Aua, langa e paia. E paia. He is a holy God, and we don't play around with Him. Mele fa mai paulo a nofo o ia te tonu ia te oe. A fio o ia. Melena ma fai Maria. Come Maria fa fera tupul nei mea. Fa fea. Fai mailo le tala le angelu e fa malu maluifo. Le paia o le atua. A fai o le anganga paia lea. Na ia fa tupul mea lea. Na fio mai te tonu le fa fine lea. Ma pape na ona to ai le fa fine lea. O le anganga pa ia fo ia lea. Na matala le langi le taimi ne fa patiso ai oia. Ai a fio mai oia. Fa mai le tala le tus pa ia o le anganga pa ia lea. Na fio mai lunga le fia pito lunga. Oh, hallelujah. Mai ama nava le ola. He breathed life. Te loa, o mea na fa penana le aise ola, ua ola. O mea wa le aise fa moe moe, ua iai le fa moe moe. O I la tau ena wa mai, wa fa malolo ina. O ero polonga, wa fa saulo toina. Aisha, le mana lea, le mana, faiva venga o le tua. Le nganga pa ia na e fio tonu ia tau e le tai haole nei. A fai e moni lau tau tonga. A fai e moni lau tau tonga. If you remain faithful, I le taimi ma le aso na e talia ai oia, e le a fio ese oia ma oe o mai ar tai haole nei. Na te taofi oe lona lima tau matau. Na te whainu oe I le vaiola. Na te talaina mo oe manui o tama.
Ele mawhai o mata lai vai ai. Oh, hallelujah. Alala mai lon fo. Take your seat. Be seated. Now, that's a wall I look along with. I just want to let you know there are three characters. I just want you to focus on it. Now, when God manifests in the flesh, ina waliu tino tangata le upu le atua o le atua lea. Wa savali o ia. Fa mai tala Ioane wa matu mata iai. Wa matu tango iai. E moni o ia lava lea o le alo e to tasi o le atua. O le na soifua o loo soifua e whaavavau. Amen. Now, tuli mai lau ai I taiao ne pino fact there are three main characters I to tono le mata upu le lela utau fai fasoa ma oi mai fai po tolu sumaleono yo o fai po fa sumaleiva. Memo mo tangta mo the first character there is Simon the Pharisee o Simona le Phariseo. Tangata lona lua o le fafine. Fafine le na sau Fapena uninvited guest. Ol fafine le ivala auliaina le ainga por tau samaanga. Ma tangata to tolu ye lo fapena na I lo si o mia I o war tangata leo Simona o tangata Pharisee o ana wo lo fapena na ye tonu le tala lea. Amen. Now, picture in your mind as you are looking at these three main characters in this chapter. I want you to picture in your mind God is now walking into the house of Simon. He is invited by Simon. Now, this is not a normal person. But this is God walking in the flesh. Anointed by the power of the Holy Spirit. Amen. You're looking at it and you understand the story. Now, I'll tell you now that you're too little over I le tayaole in a mata nga iai. Remember, sawa le tangata le lotu. E tapua ile li ai te elona loto ile atua nate le taliaina. What are you saying, Bishop? Tanga ia Simona. O lena bala uliaina Yesu esau. Ai lo na loto. Na you're rejecting aleli. Like I said, picture in your mind. This is God. O le atua le wasau. Wasavali mai tonu le fale. Ona o le vala aulia na vala aulia e tangata lo Simona. Mena no factory atoe. Ile taimi o moni ea lo loto ina taimi na e vala ulia ai le nganga o le li le ason etalia Yesu. Mai tau mai oia le taimi na te tala i lo loto ia Yesu ina wa fio mai oia tono lo loto o le tangata leo le nganga pa ia. This is the person of the Holy Spirit who came and he entered your heart and dwell within you. Le wa nofo wa fale le mamalu leo le atua malona pa ia le wa fale tonu ia te oi. You are the living tabernacle
o le fale tawhai o le atua e ola. Aisea, langa o le te alu a o le te tonu ia te oe le tangata tonu o le a inga atua. Lele wa savali mai le atua e tonu o le fale o Simona. But the heart of Simon, a le loto Simona, na te le italia ina le tangata le a oia na abea le tusi vala ulia. Amen. Pieno fai atu tai au nei maue pe ana tasi o tātou loto. Te lo el fale ni will explode with the presence and the glory. Nanga sau wal tangata fai ana ia mea ilona masani, malona mafafau, iana me fai. You're too familiar with this. It's time to break through or break away. Wo o le taimi al ese mai oe mai le mea le si o manga lea o lo tau mi ai oe. Wo o le taimi tsau e fafo. Langa o le atua le o savali tonu o le fale. E le o se tangata. O le mafo fau Simona o le perfecta. Le mafo fau Simona o le tangata. Ai ngalo ya Simona le upo le angelu nga fai a Maria. E to oe whanau le tamatane. E te whai ngoa ya te o Yesu Emmanuelu o iai le atua ma outou. God is with us. When he called that name Emmanuel, meaning God is living among us. He walks among us. That's exactly what is happening now. The Holy Spirit dwells within you. He walks with you. He talks with you. Amen. Oro sabali, oro talanoa. Le nganga pa ia lea o le atua. La le wa ngai mai le atua le fale o Simona. He's entering the house of Simon. View o tono le fale. It's the same view. Let a view will tell you tangata lotu. I know for tono le fale ma e viewinga o elo ta le ta tia po elo ta oto o le ai e te mala lei me ala tala no ai. Can you imagine people are talking in the midst of the service instead of paying attention that they are the temple? Ola to ole malu. Ala tala noa I mea ia mea ne faya nafio mea le fa pe mea ala vi istangata mai maue penga jo mai ola to roto matu fa tatsi matangata ia e sawa o ele tene talabou o ele tene talabou e tala noa o I mea fa penga nga va ai o mata na nafi mai tala noa la wo male la va alu o chenche ngalo ya choy. This is a warning coming from the pastor. Ole warning lela wa tua ya auto tu pulang telabo. Fa I tete la savali ton will fale ole tua. If I tete me tua yo vai ton will fale ole tua. If I tete la nga yo ton will fale ole tua. Langa pa ia le tua le. Pa ia. Ai urfale ia I lota puai. Ai nofo ia I lo vivi. Ia I lo fatino lo tangata o le malu o le atua. Ma le afio anga e fio ai le atua. Amen. Aua tātou te mafau fa pea. No. A ho for the time tau tala fai fiao. Focus umalau attention lunga I. Don't waste time talking to your neighbor. Don't waste time talking to your Facebook. Wo o le taimi fa longo ai langa yai le aso peno fa yatu e tu ai oi luma le atua e fe silingia le atua oi le ala mena fa le taimi ala unga fe fe ni fa pe oi lilo e al wifo umai luma le atua le aso nei. This day will be marked as a day that you will see yourself right in the presence of God when you stand before the throne room of God. Leo sau Yesu o le atua leo savali le fale o Simona ai te lo ele me malie ele I mafaya Simona na talia le li ilo na loto ai sea tele le manatu o le tangata I le mea ta o tele tonunga wa fau la nonga o Simona
I lunga mea tau talitonunga whaale lotu. Lisile me o whaingatai e tangata on a breakthrough. Maho o mai ili atua. This is one of the things that hindrance or stop a lot of people from coming to know the knowledge of our Lord Jesus. I say, Lord, mau na mafau o le mele no wola mai. O le mele no tupu mai. O le mele na whapena o no savai ele suia lo loto malau talitonunga ili atua o no le mele no wola mai. Na o fesili o e olai. Amen. Tumu simona I mea ia. Malona mafau e sili atu lona I loa tangata le savali mai. Sili atu lona malama I ata ia. O ia o Pharisee o tula fono. He is a student of the law. He knew the law. He understands what God is saying. Not knowing that this is God walking in his house. Na tele lo ole atua le savali mai o ia le tusia tula fono matu ia mose. Fa mai tala Yesu sa o iai ai le iai a per amo. Sa o soifua ai le yola a per amo lo to tama. Fa mai tala Yesu I am that I am. Sa o wola lo o wola pea e o mai al taimil nei. Now, when Jesus walked in, this is God enter the house of Simon. But Simon the Pharisee rejected the Lord in his mind. Na ia te na Yesu lona loto. Wa ai la o tala tu spaia ni e malama mai tai au nei. Amen. Ino o tala noa Yesu. Te le alu le fofine o se teimi o te o iai. A o tala noa le li wa I loa le me le tupu I lunga au ta oto le li. For mai lo tala tu spaia. For upa tol sumalaiva, verse 39. Ua faifo Simona ilona loto. Wow. E ngalo o le iai le atua I tono le maftanga. God was present in this place. Simon's house. To tono le falo Simona. Wai o le nofo Simona a o le fa solo na mafaufonga mo na manatu a la sila fia le lei ai le li. Jesus knew exactly what's in the mind of Simon. Te lo o le mele wa fa masino e Simona Yesu. Wa fa masino. A o le nofo Yesu. A o le faitau Yesu le loto Simona. E le o malama Simona that this is God. O le atua lea. Pei fo lau nofo, ma lau tu atu le tae au nei. O le wha masino e le nganga pa ia o tātou tangata. A o tātou tāpua I le atua le tae au nei. Nei wha pēa oe le o wha masino oe le li. O manatu o tātou mawhauwhaunga, whatever it's in our mind this morning, what's in our hearts, the Holy Spirit is judging us. O le wha masino tātou. Wa ai o le mele na tupu I, pei patolu surmaliva, Ina ua whapena o na whaifo Simona ilona loto. This is Simon talking to his heart. If this man is a prophet, a whare tangata leo perfect, lean me wani ya whatanga ina ide wha fine anga sala. Wewa ai o le mele o whapena na whai Simona. Le ngata na whamasino le lii, whamasino le whafine, a o ia ya miotonu. Wewa ai mele tupu. Onla olona talitonunga malana va ai fale lotu. E mawalunga lon to finga o yol Pharisee. Na ia tau mawhaile tau wami o tonuinga o ia. Ai anga sala tangata lea a o ia leisa na anga sala. A le wana wha masino foi a whaila o Yesu e moni o oia le perfecta. He is more than the prophet, Simon. He is more than a prophet. He sees your heart. Na te loa lo loto. A whai loa le tama loa le lo loto. O ia o le atua ua liu tino tangata. Na o le atua na te whamsiloina filifilingo le loto. Ma mana tunatunga o le mawhauwhau o le tangata. Na o le atua na te silafia. Le ana me lau whaitau ia Yesu. Wana whaitau wina le manatu. Wana ia whaitau wina le loto. Ua whate ia Simona. I le whamai o le li Simona.
ela utala le fia fai atu ia te oe. Fa mailo Simona ia sauno ia. Fa mailo Yesu o le tangata o le tamaloa na ai tā lafu i tangata e to lua. O leisi na ia ai tā lafu i te nari e 5 selau, a o leisi e 5 se furu te nari. Wo mai le teime te tongi ai waleni la tope. Ona whaamangaloina leo la ua le tangata lea. Fa mailo Yesu ia Simona, o ai e se tele lo na alofa. Ai tali Simona o le na ia whaamangalo. Fa mai Yesu e moni a oe. Amene. Moni ma sao lau whaamsinonga Simona. Ona li liu lo le lutua o Yesu ia Simona, ai whaasanga i le whawhine. Le whawhine le consider o le tangata angasala e peia oe maa le taiao le o taua e le stami o tonu. O taua o tangata angasala wa whaamamaina i le toto le tamai mamoe. O taua o tangata lo mnau mia le ola e whaamavau, pau leo le ki ma le whaitatoa o Yesu Keriso. We are sinners saved by grace of God. There is no other way to go to heaven but through Christ our Lord. Wa aila o el mena tupu. O le tala noa Simona, o Yesu ya Simona, a le fuli lo na tua iai, a le whaasanga le whawhine. Te lo oe le whiau leo tau o Yesu ya Simona. Simona, e peia ona e te eina au, ma e rejectinga au, whapena fo i le fuli ato lo tua ia oe. Amen. If you don't even think for a moment about me, Simon, now it's time to let you know the truth. I don't even look at you. I'm talking to this woman because you consider her as a sinner. O te lei sau Simona moe a mioton. And o sau moe a sala ina i ala tau salamo. Ia la nonga le whiaua le tala lelei. O te le sau e whaamasino, and o sau e whaamangalo. Whamaiara tala Yesu, o ai e sinalo na alofa, tali Simona, o ia lea na whaamangalo. Whamai Yesu le whiauna na o sau e moli. O te le sau e whaamasino, sino o tau, I'm not here to judge you, but I'm here to forgive you. Amen. Yo o le teime nofo Yesu lo nofo whaamasino. A lo na alofa tunoa o le fa pena na ia fala e tatou langa o le fa pena na fio lo na nganga i te tonu ia i tatou. Ona le liu lo na tua le ia Simona ai tala noa le fine. Mai weva ai le fine le. Le alawa batu le fe au. Amen. I hope no o le loto Simona. I hope for il taeaune e o lo loto le whiau. I aua nei tātou te ea le upo le atua, a ia tātou whaamawalalo ma te lia le upo le atua. Don't reject the word. Amen. We are here to receive the word and be changed by the word so we can have a breakthrough in whatever situation you are in. Le hara tu inga mea lo e ai, mana mia oe le breakthrough. Fuli la i o lo tua le lo rangi. Ai whaasanga sanga lau wa ai a Yesu. Leanga o ia le to tasi na te whaia o na whaida sa o lo tonga oe. Na whalonga o le tala Yesu i a Simona a lefa penana address le fine. Ino o ufale i lo fale. O le tū ma le hanga ma le masani a iutaia. This is tradition. This is part of your custom. Simon. E te sau e maise vai e muru munu o vai. E tele I whaia. Me mo mua le tau mai e oi a tau, e te hina hau I lo loto. You don't want the cleansing and the power of God to cleanse you from your sins. So I reject you, Simon. For mai tala Yesu, e tele mana o mia lau whaamanga longa, a wai tele a mia se vai mo vai. Amen. Ai te lo oe le fine lea, I le taimi ana o tau nua mai ai, e le I mātū ona lo I mata. Na ia whaasa sina ifo, I o vai. E te li a maia se vai mo o vai, e te li a maia se solo, e solo I o vai, alfa fine lea, na ia a whapenana wha o ngalo na la ulu. E solo I o vai.
Whoa, this is the picture of worship. A heart of brokenness. Ole loto malepe, ole ata whaailoa mai a te oe, me ta ole tangata tap wa i le tua, ma le loto nuti mo moia. Pa mai ata vita, ole tauranga le ia Iova. Ole loto wa nuti mo moia, ma le loto wa whapena le tua wa na o oe. Mele na whai fine le moau. Lua Simona na et te ina, nanga te le songi mai a te au. You didn't kiss me, Simon. I tell you, all the finele you consider as a sinner. I tell you, na ia kisi o vai. She pinned down and she kept on kissing my feet. Tell you, in a song of fine yo vai. Wow. How low can we go to worship him in the spirit of adoration? How low can we go? We need to bend ourselves. Te loe, le ale maulalo te aluai, ia matua wha mawalalo lo tangata. Wa songi le whiwhine vai, wa songi wale motu wha mai Yesu, wale motu. Vai palapala, vai Elia, na soli ele perfume uma, ai te lo, ele popole, ele whiwhine lea. Ele popole, aisha, lango vai io le atua. O vai io na moli mai le tala le leia te oe mau. O vai io le lofa. Fama ia tala perfetto Isaia. Se amu ia vai o ila tau e o mai le tala le lei. Se amu ia o vai. Ele uma, ele motu le songi al fafine. Oh, hallelujah. O le ale ata le a mai ato me ta ole loto closeness, intimacy. O le loto mo tuai whapena ngā nuti mo moia. Le hai se mea sino whanga ngau iai. Na ropa ia. A whea mata meilan tapo inga. Vai. Where did she start her worship? The feet of the master. Te lalolangi palapala, le lalolangi mafatia, le lalolangi lo tumu I puapuanga, na savali ai a ao le tātawali. Na ia savalia no foanga lo whapena o na tātou le mawhai o na tātou savavali ai. Awa savali ai o ia, ona le wheau o le tala le lei, e whamua o I lona fina ngalo. E whamua o e mau I ona manatu. O vai ia e toto tuli ai le langi. Ma I foi ai lau angelu, ma lau serafi, ma lau kerupi. O vai ia rafo ai pale aulo te ina. Ma ala langa le langi e pa ia. Epa ia, lale wa songi ele fa fine anga sala. Ha oi tai haole nei. Ya oi ma ul tai haole. Se tua a loto mawalalo male mawalalo. Na tele ta ofilo na malu. Ana sawe whaea oe mo le tangata lo polonga I le anga salama u lo whapena na mawhatia. Hallelujah. E le sa tauro matanga. Whamato e whamasino ina stangata lo loto tai aone. Whamatau e whamasino ina ngā ruenga I stangata lo loto tai aone.
Wa ai nei te ua fuli le tua o le atua ia te oe. Ai tala noa le atua i lona halo mwhai ei. O le teimina ei ai ua te ena oe e tangata ia. O le whiau le tai hao nei, aua nei peita tau o Simona. Na ia whaatanga le atua savali. Ai te ena le atua i lona loto. Wha mai Yesu Simona. Te le i whaauina lo unu le suau. Ai te lo oe le fine lea. Na ia ta tae le whangu ala pasa. Le nato tau tele. This is a very expensive perfume. And ia ua yo vai. Le halau tau langa ave mo ia tai hao nei. Ele sa ile fine le ntupe. Ele sa ile fine le se mamalu. This woman did not seek for riches or for honor or for glory. She was seeking the face of the master. Tasial mena sa wan sa e fia ba ai fo fonga leli. The sao malona mana onga, what is her need? La lona mana onga. O ia le fine anga sala. An outcast, a sinner. Ai te loa le upuna whaia Yesu ina wa fuli le li ima whaia Simona. Simona wa whaamanga loina anga sala le fine lea. Langa wa ia au maia me uma lona roto ia te au. Wa ia whaamamaluina au. Ma ia whaofu au mwhala ei au. I lana vi inga o lea. O na loi mata. O lona la ulu. O le nato tau tere o le suau u tau mata. E le imanu manu oi e se mea. Ea mai oe le tai au nei. Fa mai alu ia te lo le upu le tasi na fia wha longo e le whawhine pe oe mau. Ua wha manga lo ina hau anga sala. O te le mawhaia. O te le mawhaia no whaia ati o wha manga lo ia oe. O le upo tau talai, lale me te whaia ia tau o te wha mangalo. A o le atua e to tasi. Na te ave ese, na te wha mamā, na te wha mangalo, na te saunia oe mo le ola e wha wawau. O le halau tau langa e ave mo ia te hau nei, e le o le tupe. Lo loto. Lo loto. A whaia tela nonga le te hau nei. Ele tau wala wina oe. Nanga o lo roto le mele le sa ili mai ai le tua mo oe. Oh, hallelujah. Le tangata le nganga po ia. O lelo o whatumuina oe. Ma lelo a whia tonu ia te oe. O lau paanga. O le taimi e tala no ailona i lo roto le tai au. Ai la nonga savadi mai. Everyone in the house. So stangata I tonu al fale tai au nei. Awani e fesilingia langa elisa wa mi tonu. Ai e la nonga mai savali o le tangata whātotua. Hallelujah. Hallelujah. Oh, oh, hallelujah. He ate oe le vi inga. Ia te oe le vi inga. Ia te oe le whanetanga.
found, the redeemed. Worship you now. Holy, 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 who are you, Lord? let's sing it again. Afaya cheloi pa ia le tua le mele te tuai. Sia yo lima ya teia. You know that He is a holy God. Just raise your hands to Him. Holy, holy, are you, Lord? The elders And angels bow. Oh, the redeemed. The redeemed worship you now. Holy, 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 holy are you, Lord. let's sing it again. Epaia. Epaia, epaia, Paia lava oe le tua. epaia, epaia, E ifo ya te oe. Efoia te oe le langi. Alalanga. Oh, epaia. Oh, epaia. Oh, le ali. Oh, epaia lava oe. Oh, epaia. Oh, le ali. E ifo ya te oe le langi. Oh, alalanga. Oh, epaia. Oh, holy, holy, holy. Holy are you, Lord. Yes, Lord, holy, holy. Oh, the elders and angels bow. Oh, the redeemed worship you now. Tato tu life I just see long on later. Let's all stand together. Ile tu se luka nom tapo fitu alon foi posuma leono. Upu ia lo iai. A great prophet has appeared among us, and God has come to help His people. Wo ole matau ia te ilanto umma walanto viatu ile tua o fapeane o tu mai a te tatou le perfeta sili ile malea ua siasi mai le tua ilona nu. Ua siasi le tua ia te oele nei taia. O lona lelei, malona mata ngofie, o ia faa ofu ai oele tai haunei. O upu ale tangata na ia tau saili se fesoasoani. Na ia alanga ai malona loto ma ia whapeane le li ie a whaia moni e te mawhaia. E te mawhaia. O le upu le tangata o lo whapena na tangi mai o lo o iai se whe au te lea. E le eise ese senga ma le tangata o pati mai o. O le na whanau mai e tau waso. A ina wa whaalongo le a ave o tala e winga le tangata leo Yesu. Fa mai le upa tu spaia wa siasi mai le atua ilo na nuu.
Sau e whaasauloto. Sau e whaamalolo. Sau e whaaola. Sau e tu sauloto. Le tangata alo nono tia e le polonga le angsala. Fa mai pati mai o le li ie e te mawhaia. Ia pupula o nei mata. Le asemana onga o iailo loto le tai au nei. O oe o le whale whita whai o le angang pa ia. Le mamalu o le atua sili sili ese i le langi. O lo ta ui ailo nalo. O lea wa ofu ai le tangata o le angang pa ia. O lo nofo ma fio to tonu ia te oe. Si e la i o lima le tai au nei mai whaafitai ai. Mai whaita maa whaafitai tele. Whaafitai lo manatu mai. Whaafitai lo wasiasi mai. Whaafitai. Thank you, Lord. Hallelujah. A mātou tutu ma baba yatu oe. Le whaamoe moe ola le tangata soifua. Ta mā na e wheta lai la upu ya mosa. A ua liu tino tangata le upu o le Emanuelu wa ya i mātou. Lo wanganga lea le nganga ola ma le nganga soifua. Lo fale fta fai o mātou tangata. Ia vi ia oe le tai au. Whamangalo i mātou. Mai o mātou mana tunatunga, mo mātou mawhauwhau, mo mātou loto. Whamangalo. Whamangalo i mātou lo mātou. Whamasino leisi tangata ma leisi tangata. A oe e te lia fio mai e te whamasino. Na e fio mai e te whamangalo. Ia mātou maua le nganga lea. A oe o le atua e te mawhaia mea uma. I le tai au le nei. Manawa mai la ia. I o mātou tangata le manawa ola. Mai lo nofo ali. Let's sing that song. Come and sing up. Mātou loto. Ia mātou ia i lopa ia. Se o mātou wawa ai le la le le i o hofo whonga. When I seek your face, Lord.
silima na lo lo tul ne chaya. Hold that person's hand, the one that's standing next to you. Tamai le chaya aule nei. Mātou te tutu, o I mātou o se nuu le li'i. Tasi o mātou loto, tasi o mātou wanganga, mātou te whaamawalalo I o luma nei taia. O ade o mātou wha le tonu I lo mātou wao le tasi ma le tasi, ia e whaamamā ma e whaamangalo ia I mātou. Lea fo I lo mātou wha le tonu le vā ma oe e le atua, ia whaamangalo I mātou nei taia. Mātou te urwhale le mea pa ia, mō mātou loto tuina atu, ma te tala I atu I ata oe, whio maia le li I lou le lei. Whio maia lou le lei, te whainu mia I mātou, le suau u fau mai le langi. Whau u mātou tangata le atua, whau wau lau ngā luenga, tusa malau wala au pa ia I o mātou bolanga. Mai lava se matua o se o pita titi. Ia whapena le li I on lau tusa I mātou uma, I lau silwhangati nei taia. Mātou te whaamnui no lau suafa. Mātou te vi ia oe le atua. Whaaftaia oe le li. Pei lava ole fofine na sau I o luma, ma lana taulanga, ma lana tapua inga, o lona roto atoa na ma lepe o luma. Ia whapena la mātou tapua inga nei taia. Ia tu maulo vi inga, nei se o le whaavau, e whaavau lava. Amene, ma amen. Você ainda fia